uzobusa. Nathi baba sisho njalo Nkosi, hlala nathi Nkosi. Thank you Lord, Lord Jesus. Ngibingelele awasina pastors ubaba nomama mfundisi malunga bese ngibingelela abafundisi bonke bese ngibingelela ubaba Nkosi branch leader wami bese ngibingelela abavangeli ngibingelela amadikoni ebandla isebenzi zonke ikaNkulunkulu ngibingelela abasita ngendumiso bese ngibingelela usiphe N S'hlobo Gumede bese ngibingelela ibandla lonke elithenge igazi elinqabileyo abaphathi benhlakalo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha unqobile umntwana kaNkulunkulu osindile enkembeni thanda ukubonga nje uNkulunkulu nangaleli thuba enginika lona lokuthi ngizola phambi kwebandla likaNkulunkulu. Bese ke ngibingelela ke ngokukhethekileyo ngibingelela abantu besimame egameni likaJesu imbokodo yokucela bawele bathi izandla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga-ke bazalwane uNkulunkulu, sibonge kakhulu nabe bekade besimele la ngaphambili besiphiza kaNkulunkulu sizile futhi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngithanda ukuthi ngiqale la ukuthi sibonge nje abaholi bonke abaholi bezwe ukuthi mawukuthi eSouth Africa celebrate usuku lwabantu besifazane. Abantu besifazane bahlangana baba mqondo munye baba nhliziyo nye uma kushintshe umthetho ocindezela abantu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyabona ukuthi nathi sibadla abantu besifazane masingahlangana nomphakathi kodwa ikakhulukazi mangase kuhlangane nje umzimba kaKristu as a whole sihlangane nje simqondo munye sinhliziyo sizwilinye singisa labo mama abahlangana bezwilinye ukuthi ukuze si-achieve nokusenze lokho kuyintando kaNkulunkulu la ukuba united ukuba mqondo munye mangabe nje simqondo munye even nebandla masiqondo munye noma isekhaya nje mangabe ikhaya nje lizwana kunokuzwana kunothando kukhona isibusiso lapha so noma isimunye siba nje kuba united ukuba munye kuletha ipresence kaNkulunkulu kuletha khona kaNkulunkulu phakathi kwethu. That's uncwadi lapha kuJohn 1 verse 4 uJohn 1 chapter 4 verse 12 lithi uNkulunkulu akazange abone umuntu kepha uma thina sithandana uyahlala phakathi kwethu nothando lakhe kuphela ushizi kaNkulunkulu uma ngabe sizothandana sibe munye. Kodwa kangikho lapho namhlanje sizokhuluma nge-unity nangobunye kodwa nje ufuna ukudlula khona ukuthi ave kumnandi ukuba planted local church ukuzikhomitha ku-local church uyakhuliswa uyakhula and uyafunda ngisho zikaNkulunkulu and akekho umuntu ongaba yedwa bese kuba khona ukuthi ukhona into angayenza eyedwa
siyadingana amdingo umuntu yadinga kuba phakathi kwebandla. Insizwa kaNkulunkulu kuyizaba 27 verse 17 insimbi ilona enye insimbi. Kubalekile ukuthi bazalwane sibe munye sihlangane simqondo munye egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngizocela sivule incwadi lapha kwabasekho Roma 12 Roma 12 u2 yebo. Bese ngicela umuntu ezovulela lapha abaseThesalonike bokuqala chapter 5:17. Ningalilingisi lelizwe, kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu, ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu, okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Amen. Amen. Sifundela abaseThesalonike bokuqala 5:17. Ningaphezi. Liphilile uNkulunkulu wethu ungcwele, linamandla ningamandla. Khuluma ngalo Nkosi silalele in Jesus name. So ngemvelo asikho ukuthi asihlukanisa okuhle nokubi. Sithi okuhle kubi, sithi okubi kuhle. Izono abantu bazidla ngoba bethi izono zimnandi. Kodwa ingqondo enjalo uma ingaguqulwa ibentsha, abantu ngeke baze bayithathe insindiso egameni likaJesu Kristu. So umuntu uma esewunikele umzimba wakhe uyafuna ukwenza intando kaNkulunkulu, uyafuna ukuyizwa intando kaNkulunkulu abese eyayenza. Ingqondo yemvelo ayinaki lutho, kodwa umuntu wemvelo unaka okwakhe. Uma kuthiwa kenze into uyabuza ukuthi ngizotholani ngalokho. Kodwa uma ingqondo iguquliwe yabantu, thina sihlolisisa lokuyintando kaNkulunkulu egameni likaJesu seNazaretha. Namhlanje ngizokhuluma bazalwane transformation by prayer, ukuguqula ngomkhuleko. Ivesi lapha elithi pray unceasingly, lithi khulekani ningaphezi. Umkhuleko bazalwane uwona ithuluzi uNkulunkulu. Asikwazi ukukhuluma noNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu usinike indlela yokuthi sicommunicate ngayo. Usinike ithuluzi eliwumkhuleko ukuthi uNkulunkulu lona esizokwazi ukuya kuyena. Awukwazi survive mangabe umzalwane ungathandazi, because umthandazo iwona osiphulisayo spiritual, and umthandazo iwona ovula iminyango yama-miracle. Umthandazo iwona esikwazi ukuparalyze ngisho ikingdom yokumnyama ngegama likaJesu. Umkhuleko that's ingakho ngibuza ngithi awukwazi ukusurvive mangabe umzalwane ungathandazi. Amen. And umthandazo changes everything. Umthandazo uqula isimo egameni likaJesu.
Monke incwadi laphana uIsaiah ufunde ekhaya uIsaiah 38. uHezekiya wayephansi wayegula ephansi kokufa. And uNkulunkulu wayithumela ingelosi. Uma ungathethimanga lo othumela ingelosi ukuze ihambe yotshela uHezekiya ukuthi Hezekiya awusewuphi usuyakufa, yalela indlu yakho konke bese uyafa. Masibheke indoda enombono, indoda kaNkulunkulu ayizange ukuthi maye babo maye yamani indoda yathatha ubuso bayo yabhekisa ubuso bayo edombeni yakhuleka yakhala uNkulunkulu yamkhuza uNkulunkulu ukuthi baba ngambanga yini ngeqiniso phambi kwakho, angikwenzanga yini okupheleleyo phambi kwakho na, angikwenzanga yini okuhle emehlweni akho na. Wakhumbuza uNkulunkulu uHezekiya ukuhamba kahle phambi kwaNkulunkulu. uNkulunkulu waguqula uhlelo lokufaka Hezekiya ukufaka Hezekiya egolo egoli yakho aphile. uNkulunkulu waguqula uhlelo umlomo ongathethi imali uNkulunkulu eseshilo ukuthi uyafa Hezekiya. Kodwa wathi Hezekiya uma bephenduke bebudonga ekhule uNkulunkulu ekhaya emtshela uNkulunkulu ukuthi baba awukhumbule uNkulunkulu washintsha isimakade waguquka uNkulunkulu ngani nawo uguqulwa umkhuleko egameni likaJesu. Uthi umfundisi sazoqhubeka unyaka we-transformation and siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Sayibona abazalwane uguqulwa endlini lethu. Sabona abazalwane behle egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sibonga umfundisi leadership yakhe nama-branch leaders nekhodi executive umsebenzi omuhle abawenzayo. Betshengisa ukuthi banhlizile yonye babambene bamqondo munye. Yingakho kuqhubeka ngisho isekhaya bayakhula abazukulu asijabuleleni nje ushintsho. Lithi zikaNkulunkulu lapha kuIsaiah 43 verse 18 ungakhumbuli izinto zakuqala, ungadlizi ngezindaba zasendulo. Kuyashiya bazalwane emakhaya uthola ukuthi ngihlele emkhukhwini umuzwa. Bayakhula abazukulu bazokwenzana abazukulu bazoguqula umuzi. Sazi zokuhlela endlini ezinto ezo-6 ngesazi zokuhlela endlini enegama guqulani kuguquka isimo ngoba siyaguquka. Njengoba ngisho futhi unyaka we-transformation bazalwane egameni likaJesu. Asikwamukele nje bazalwane egameni likaJesu. Asisemukeleni nje ukuthi unyaka wokuguquka leba siyamuva kule-level siyakwenye i-level sizobe sihleli manje asishintsheni bazalwane siguqukeni. Njengoba ngisho ukuthi amakhaya kuzoguqulwa abazukulu abazosebenza njengabafundisi odokotela abameli onjiniyela bazobajika amakhaya benedaba egameni likaJesu. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Ngelikhaya bazalwane ukuthi uHezekiya phenduka indoda yakubudonga yakhala uNkulunkulu. Transformation by prayer. Wabuya ongaguquki eseguqukile esephendulwe yini umkhuleko oguqula izinto. Kulesi sikhathi bazalwane engikhumbula umfundela uNjomane wayeshumayela ngaleli vesi ethi uNjomane angabe unganikeli uyomkhumbuzana uNkulunkulu uzothini uNkulunkulu. Wathi siyamuzwa uHezekiya uthe baba ngihambile ngeqiniso phambi kwakho ngakwenza okuphelele phambi kwakho ngakwenza okuhle emehlweni akho. Yini okuhle kwenzeka uNkulunkulu ekhaya emphakathini sebandleni abanye imali singizela ukuthi ngemali siqhube umsebenzi abadesha uNkulunkulu umntana uNkulunkulu uqhubeke umsebenzi ebandleni
imali zethu egameni likaJesu. Uthi wothini mangabe ususe-ICU usuphefumula emshini use-ICU wamkubuza uthini uNkulunkulu mangabe wena kukho nje okuhle okwenza enkonzweni abizwa imikhuleko ngolesihlanu sibhizi bazalwane ukuzinikela nje uNkulunkulu kuyakuquka kithi sekhona nje umkhuleko ngolesihlanu sekhona nje umkhuleko esekuseni yomkhumbuzo uNkulunkulu ukuthi baba wanguka mina ngoba umakhasi esifika ngize wazothandaza sithandazela umhlaba sithandazela izwe sithandazela ibandla sithandazela umndeni yonke sithandazela abantu abasha egameni likaJesu ngize lapha uncwadi ka-1 Samuel u-1 Samuel chapter 1 umama inombono uHana isizalo sakhe sazivaliwe sivalo yena isimakade siyeza ukuthi wani beloyena ethempelini ethandaza siyeza ukuthi babeka nomyeni wakhe bethandaza wani nomyeni wakhe ethempelini isikhathi eside loyini ubona kodwa engamukeli lutho kungekho amukelayo kodwa mdla ngelinye ilanga wanquma kwaNkulunkulu wakhala isincwadi lapha ku-verse 10 ithi umphefumulo wakhe wawunomunyu wakhala kakhulu uNkulunkulu wazizethembisa uNkulunkulu wathi uma baba mangase unikeze umntwana wesilisa uthi ngiyamthatha umntwana waphetha ngengane mama wathi ngiyomthatha lo mntwana ngimuse ethempelini lakho uyohlala ethempelini lakho izinsuku zakho zonke zokuphila yaziwana washintsha waya ngendlela uNkulunkulu wenza izethembiso uNkulunkulu lithi izwi likaNkulunkulu singathembisi bese singenzi uthi uJob 22 verse 27 uyakukhuleka kuye akuzwe wengcolise izithembiso zakho ushize kaNkulunkulu bazalwane endiwana wathembisa mangabe ngibheka lengane yokuqala umkhuleko wokuqala ewenza ungathi wena wayenza ngenxa lesitha sakhe esasithokoloza umnakwabo ungathi lengane ayefuna ungathi wathi ufuna ukutshengisa namuthi ngiyayithola ingane ungathi mangibheka ngokwami ungathi wayesenza umkhuleko we-competition ngoba bazalwane kuyakhomphithwa zonke indawo khompithwa ey'koleni khompithwa emakhaya khompithwa yonke indawo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha kodwa wena wathi udla yenquma wathi baba mangase umntwana wesilisa ngingamenza umntwana ngibuyisele kuwe baba ahlale insuku zakhe zonke zokuphila kwakhe ethempelini lakho endiwana wathi mabezalwa umntwana wamthatha wamusa uNkulunkulu njengoba wayethembisile siyathembisa bazalwane uthi baba mase umntwana wesilisa umama umsebenzi ngingayinikela baba ishumi akuthembisile uNkulunkulu akunike uNkulunkulu umsebenzi awusathembe wena uNkulunkulu awusamnikezi ishumi awusanikeli uNkulunkulu kodwa kuyingozi ngicela ungathembisi ngoba uNkulunkulu ungashona ukuthi mangakufuni ngoba kuyingozi ukuthembisa ungenzi lithi thembisa bese siyenza njengoba uJob 22 wathembiswana endikhuluma wathembeka uNkulunkulu wamthatha umntwana wakhe wani wamusa uNkulunkulu yabona bona wathi masethatha esethola uSamuel wathi yabona-ke lo akusenako umntwana wami sekumntwana kaNkulunkulu akusena umntwana we-competition waphindisela into kaNkulunkulu egameni likaJesu washaya ipledge wani bazalwane ipledge ibalulekile yazi ilandela into ebisintshontsho yisitha ilandela imoto yakho ebiseliwe ikulandele ngisho ingane ebisihlele edakamizweni ipledge ukhale bekomkhuleko ukhale bekopledge bekomnikelo wakho ukhale uNkulunkulu uyaguqula
transformation by prayer. Waguqulwa umkhuleko kana egameni likaJesu waseNazaretha. Masiza bazalwane uNkulunkulu siza ngezindlela eziningi. Umthandazo masiya uNkulunkulu siyasocela izinto ezithile, siya ngoba singene ezimene ezithile, siya ngoba sigula njengokweze kuyakhuleka egula njengomwana efuna umntwana wamthola umntwana. Ngiyadapha abazalwane kuMark 5 verse 20. Unkosikazi changing transformation by prayer. Ukuguqula ngomkhuleko. Unkosikazi womopo wayenomopho for 12 years. Enuka engathi angangathinta umuntu unkosikazi womopo. Kodwa kwathi esekhise yonke into yakho. Siyacabanga ukuthi ngiyayicabangela nje mina. Ngisemhlamba mama womopo. Wena namaplazi. Mhlawumbe kwalo lawo maplazi ayenawo. Wayesenikele ngawo ngoba kuthi wayesekhise yonke. Efuna ini ukuphinda kwakhe. Kodwa masizwa la wathi mangabe ezwa uJesu uyadlula. Wathi ngiyambona umama elungisa ama-fingerprints, elungisa imino yakhe. Ethi uma ngase nje ngimthinte ngalezandla zami ngingaphila. Wadlula uJesu. Wamthinta umama endaphila instantly. Wareceive ukuphila kwakhe manje. Lo mama wenzani? Prayer of declaration. Wakhuleka umama, washaya declaration. Wakhuluma ngoba bazalwane siyakhuluma ngomlomo. Kumele sikhulume ngomlomo bazalwane. Siyadala ngomlomo. Ulimi masikhuluma, that is why ngafuneki mangabe noma binganakho isidawu noma binganakho yona yenzayo. Ungayibizi ngesidawu. Khuluma into ephambene. Uthi umfundisi. Khuluma into ephambene. Umama manje washa, wakhuluma. Waphiliswa yini mama ukhuluma. Ngoba kubalulekile bazalwane ukukhuluma. Ukhuluma kuyadala. Sibona ukuthi izibandla elinombono. Ibandla ukudleka. Mama nje impilo yami. Powerful yami. Ikubekele namandla yami le. Akekho ngekela phansi ebola uNkulunkulu. Icebo laNkulunkulu ngempilo yami. Washaya wayengendlela lo mama uNkulunkulu. Woman of faith. Ehayikishima ngefaith. So bazalwane. Asikhulumeni emakhaya. Asikhulumeni phezu kwabantwana. Asikhulumeni uthi egcekeni lakho uthi la kuzoma imoto, igarage lemoto lezi. Ukhuluma uyadala uthi igarage lemoto lezi. Ithi ngani ngeke idakini. Uthi uprofeti. Uthi umphathi wemfihlakalo kaNkulunkulu lo egameni likaJesu. Ngize kwencwadi yesenzo 12. Ngithi 2 noma 5 lapha. Azange singadlula yini izenzo ngidlula izenzo 12. Izenzo 12 egameni likaJesu waseNazaretha. Izenzo 12 sentele izenzo 12 indaba kaPeter layiboshiwe esilongweni. Ngakho-ke uPetru wagcinwa elongweni, kepha ibandla lamkhulekela ngesineke uNkulunkulu. Amen. uPetru labazalwane wayiboshiwe egameni likaJesu. Esaya ibandla uNkulunkulu lamkhulekela limqondo munye, limunye, linhliziyo. Lamkhulekela uPetru siyathola ukuthi waphuma uPetru wetilongweni. Ibandla kade likhuleka limunye liyaNkulunkulu.
kulesi sikhathi bazalwane sisebandleni akhe fellowship center. Sibandla uNkulunkulu usibizile. Awuzange usindiswe nje for udlala uNkulunkulu akazake futhi azokutshala kuleli bandla for mahhala. uNkulunkulu kusindisa ukuthi kune purpose. Wazi umfundisi umama nomfundi emile la wathi umama one purpose. Ibandla ene purpose bazalwane ukuthi kusindisa ukuthi sikwazi ukuthi sisindiswe leni. Ibandla lizokhuleka likhuleke umphakathi wonke izwe lonke likhulekele ibandla lonke ibandla kaNkulunkulu lizokhulekela ngisho abantu abasha uqobo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Silesikhathi esiphila kusona isikhathi esinzima akekho ongaboni ukuthi kwenzakalani emhlabeni. uNkulunkulu ufuna ibandla ezoba mqondo munye, ibandla ezobambana ngezandla, ibandla ezokhala uNkulunkulu, ibandla elizozi-aveya, ibandla ezozinaka ukuthina abantu sisebenzise, ibandla elizoba sober, ibandla elizoba sound mind, ibandla kaNkulunkulu elizoba nesineke ukuthi njengoba sitshaliwe la ekhaya kumele sikhulekele umhlaba wonke. Kepha ibandla lonke singabuki umsebenzi kaNkulunkulu ufa. Uthi uNkulunkulu lithi isigaba kuJeremiya, qabelani nimbizele omama basheshe basikhihlela isimo. Uthi akubize omama abahlakaniphile. Ngisemangibheka mina ngathi omama abahlakaniphile omama abamesabayo uNkulunkulu, omama abanjenga indaba ababelethisa amaHebheru, omama abanjalo uNkulunkulu ecabanga ibone abantu abahlakaniphile ngoba wasaba uNkulunkulu uhlakaniphile la ethoma abanjalo okuthiwa qabelani nibize omama abahlakaniphile yilaba ababesaba uNkulunkulu eyathi inkosi sikhipha umyalelo wokuthi akubulawe ingane, kepha bona bangayibulali ingane basaba uNkulunkulu egameni likaJesu. Uthi omama besibili, omama abahlakaniphile. Umama umfundisi Maphumulo wayela ngoMhlakanayo wathi owesifazane ohlakaniphile yilo ozothatha incwadi le yabaseFesu 6:11 elithi abahlome zonke ikhali zikaNkulunkulu. Omama abahlakaniphile ngicabanga ukuthi omama abanjalo abazohloma, omama abazosaba uNkulunkulu egameni likaJesu. Akhona kodwa ibandla kukhona abantu abasha endleni, kukhona amadoda ebandleni. Lithi-ke ndile sithokozise ngoJehova singakafiki isikhathi osho ngaso sithokoze ngoJehova. Yazi ukuthokoza kwakho kunekhonze loNkulunkulu nasekuthandazeni ikona ukuthokoza kwakho lo omusha. Transformation by prayer. Amen. Kuthiwa amadoda ngoba ngithe ibandla phela lakho abasha, lakho omama, lakho obaba. Kuthiwa-ke incwadi lapha ngithi uSisolo Babase uTimotheo wokuqala chapter 2:8 lithi ngithanda amadoda ame ezindaweni zonke akhuleke ephakamisa izandla ezingcwele ezingenalulaka ezingenakuphikisana egameni likaJesu. Ushizo akekho ukuthi hayi kuzokhuleka omama, kuzokhuleka umuntu omusha, ukhuleka baba, ukhuleka mama, siyaNkulunkulu njengebandla egameni likaJesu waseNazaretha. Silesi sikhathi-ke bazalwane ngempela esibila kakhulu. Umhlaba wethu uyakhula, umhlaba wethu bazalwane use-ICU, akekho ongaboni kubuhlungu kodwa uNkulunkulu mangabe buka thina
mina mangibheka mina ngizibona thina ibandla sibhalisa yomhlaba yazibhalisa ngokwami mangibuka nje ngibuka ibandla lomhlaba wonke uyibhalisa okuyithina esizokwazi ukukhuleka ukuqisina transformation by prayer bazalwane ukukhuleka uyaguqula simbonile uNkulunkulu eguqula izinto bayiguqula uNkulunkulu izinto nangalesi sikhathi mhlawumbe ungenile umntwana kaNkulunkulu ngingakabizi nje abadala bethu bezothandaza ngaphambili sikhuleke imali ungenile mhlawumbe uze nomngane wakho mhlawumbe uthe nje uthi ngiye namhlanje akhe kanti awazi ukuthi namhlanje uzoba ne-encounter noNkulunkulu. Siyamela-ke namhlanje siyamemela kuJesu angeke sikwazi ukuvala leli thuba angeke silivale leli thuba ngoba kumele ukuthi sebezothandaza obaba nomama phambili sikwazi ukuthi nasungelile kwakhe sesikhuleka manje sesiyimqondo munye nawe siyankulunkulu simqondo munye namhlanje uzile kule ndawo lithi izwi lenkosi mhlambe uyabona njengoHezekiya unesifo kade saphasi njengomangalo mama umoba namhlanje afuna ukuthi nawe ukhuleke lo mkhuleko oguqula isimo uyabona ukuthi namhlanje ukungeza kuJesu uJesu uyafuna uthi ngimile eminyango ngiyanqonqotha uthi uma umuntu elizwa izwi lami evuna ngiyangena kuye ngidle naye adle nami ayenze uNkulunkulu mangabulizwa izwi likaNkulunkulu liwela phansi liwa aliweli phansi namhlanje ukungasiphakamisa namhlanje isandla uthi Nkosi Jesu ngiyafuna namhlanje ngena enhlizweni yami ukungasiphakamisa namhlanje isandla egameni likaJesu waseNazaretha nathi sayiphakamisa izandla sangena ey'nkonzweni siney'nkinga sathi ngabe sibukela uJesu sakwazi ukuthi senkulunkulu ngomkhuleko lo nkulunkulu okwazi ukuguqula izimo okwazi ukuguqula ukufa phela ukuphila lo nkulunkulu okwazi ukuthi ungazali kepha uNkulunkulu elisusa ihlazo lakho kubantu lingise unkosikazi kaZakhariya egameni likaJesu waseNazaretha mhlawumbe namhlanje ungene la nje uNkulunkulu uzokhumula iy'ngubo zenjabuliso uzogqoka izingubo zentokozo egameni likaJesu uzophendula ukukhala kwakho uzokwenza ukusina namhlanje ukungeza uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha mawukuthi sindise sonke bazalwane siyambonga uNkulunkulu egameni likaJesu waseNazaretha sizocela-ke bengicela ngokukhulu ukuyithoba baba umfundisi ngicela umama Malunga sengaphambili sicela noma Mdlamini bese ngaphambili bese sicela nobrother Mohami bese ngaphambili bazomela abantu abasha egameni likaJesu Kristu sizothandaza uNkulunkulu sizokhala uNkulunkulu uthi umama bazalwane khona engekho ebandleni usikhona into engekho bazalwane inkazimulo kaNkulunkulu isukile ebandleni sinabadala beNkosi ezengaphambili sizokhala bazalwane sizokhala ukhule uguqula isimo ukhule uguqula yonke into bazalwane sinobaba la abamele obaba sinomama abamele omama sinophathi bobasha omele abantu abasha egameni likaJesu waseNazaretha sizokhala uNkulunkulu sizokhala namuhla
abakhona ababephakamisa Mose izandla zazithi izandla kaMose mazishona phansi zahlula Mose njengoba zaziphezulu wayinqoba egameni likaJesu bazokhala bazalwane ngicela ubambe isandla sababutho wakho eceleni kwakho ngicela sibambane ngezandla bazalwane bamba isandla somntwana eduze kwakho bamba isandla sikababa eduze kwakho simunye simqondo munye manje siyankulunkulu siyokhala kusimakade siyokhala kusimakade ukukhulula izimo ngomkhuleko egameni likaJesu waseNazaretha bamba isandla sose